juulde mum e yettore mum e kawni wawi wonde kadi ara en salmini ɗum en yeyi mo kala jonni ɗum jungo wiyen hande kadi Allah newnani en tawɗugol jeudi le 11 mai 2023 ɗon an noon hande 11 mai ko anniversaire mene rasamane ɓen wondunoɓe bommarle année passé donc aray en salmini tout le mélomane en tout cas tout le reggaeman on jeudi chapeau à vous parce que ɗon wakkili kan kadi côté kildiron aray vraiment en weltani ke jama on foppe gaccali hay e goto hande kadi garti ka émission men daroyiɗa émission gono ne daroyiɗa ɗon andi tous les jeudi 22h si yoni ko kanko jama on fof kalata et puis buy noddam mi téléphone simi tardi ko fandi o ɓena DJ Bella hande kana watta émission mi ari parce que ko fi mo mi wonani ga ko fi am wonan don ton donc c'est pour cela que don jodo ka salon ji mo hubbi non télévision mi yetto non kadi hunde wotre application Jama TV no wodi si on nati ka Play Store on yi application labado buddo labede e application téléji di fop télécharge mo installon ka téléphone mon wawo darde programme Jama TV hayso ka plage won don hayso ka mosquée won don hayso ka soirée won don on wawa darde kala programme ka feƴƴata Jama TV hara mi salminiraɓe mi calmini kala mo dara manade ko satte hormum yalla itti hor jammo ƴere sokaɓe fo yalla yaltin ɗum nawnuɓe yalla dikkimɓe en tout cas en salmini jama on fop en accali hay goto hande noon eɗon andi émission ko daroyiɗa émission on ɗe mari piiji ɗiɗi wowleteɗi fimum parce que un iɗon andi inchallah je vais mi wolanayi on pour tournoi dongol tuma on AC Guémé joie et dimanche si Allah ɗon jaaɓi ɗum ɗon ko part iɗon andi le conseil on ɗo wonduɗo président on no wiye monsieur Wuri Thialéré ko kanko woni président conseil à l'étranger au Sénégal c'est-à-dire kanko hurndi e communauté guinéen on ɗo wonɓe ɗo e Sénégal ɓen ko kanko woni manam lanɗo guinéen ɓe ɓen fewndo à part l'ambassade de la Guinée on parce que si ambassade on iwi hande ko kanko doit wontude ko ɗum wi ka ɗon woni ka conseiller de Guinéen à l'étranger conseiller guinéen à l'étranger et donc annon vice-président on ko Nicolas e kanko ka foré o woni donc Nicolas kadi ko foré Sédio kono côté ka foré ko don ko o woni donc andi 4 régions naturelles no fof no composé ka be goddo donc andi ka hot Guinée ton base Guinée ton moyen Guinée ton donc donc andi ka isiaga to ko kanko géri ka côté jeunesse kanko kadi ɗon andi guinéen on fewn ɗo surtout ma ka côté jeunesse conseil on kadi ko kanko géri kanko issaga di tok voilà président Jamala Bari Bantingel ɗon andi ko kamɓe woni chargé l'organisation on kadi ka conseil à l'étranger donc anno sinnama l'organisation à conseil à l'étranger quel que soit alpha ko guinéen ɓen organisata ko président Jamala Bari woni président mum on kañum woni hoore mum on kamɓe woni secrétaire mum on gase gonko ɓeyta ko président ɗiɗo ala président conseil no woodi kamɓe ko kamɓe woni secrétaire à l'organisation kamɓe le président Jamala Bari Bantingel haray mi arta e ɗum ɗon fof so yimi annoncani e ɗum ɗon ko mi arta e mon détail on ko honɗum waɗete dimanche aroɗo so Allah jaaɓi ka centre Derkele pour jamon femme si feƴƴi ɗon hiɗon andi Alaji Muttaru Kocce kamɓe Alaji Muttaru ko waliwɓe ko ceernoɓe molanaɓe anda hoorema chaque année ɓe waɗante ziar ɗon andi ɓeygu maɓɓe ne ɓaali ko faati Allah hirnoɓe yafodaɓe yafaɓe après ɗum ɗon si hewti le 29 le 28 et le 29 woni ziaro maɓɓe on ka Liberté 5 ka galle maɓɓe Liberté 5 ka galle maɓɓe ko ɗon ceerno Alaji Muttaru ko ɗon ɓe waɗete ziar haray toute la communauté guinéen accaka hay goto ɗum ala pullo ala soso ala maninka ala berse ala toma ko communauté guinéen wi'a haray en torike fop ndeñande le 29 ko ndeñande woni ziar général on le 28 ko ndeñande woni jangol lecture de Coran aray ko ndeñande kamilo jippinte jange ziar on waɗe kalaji Muttaru parce que ko ɗum mankane enen guinéen ko ka fotte waɗe ziar Alaji Muttaru non kono ɓe wirte noon ko waɗɓe selli donc haray en arta e ɗum ɗon kadi se ɓuuri ɗo seeɗa haray donc numéro téléphone en corna jamma o numéro téléphone 78 waɗa 116 82 38 78 116 82 38 yaaden e maɓɓe e émission on kono laata ɗum ɗon noon mi ara mi salmina toutes les association ji ɗi fop kala kadi habbiɓe fewno ɗo alliance de la sous-région nokkugo awa meɗen arde ko teddino arde e takko mon hara ko en fo rondoto dasen naɓen ka wowɗe yaɗɗon ɓayɗon andi yo Allah dandu en ndungu ngun hewti il faut calcula kala ko watta kon acca mi arta e détail on joni sallah jaaɓi maydaren ceerno Mamadou Ba
e l'enfant de Kona si arten kay plateau men Jama TV international. Voilà, vous ratez surtout pas. Maïn Garizim. Voilà, merci beaucoup. Tcherno Mamadou Ba, l'enfant de Kona, le kinder roi de Poda, nous fon andina kaboumi kadi wimion. Ko sati kono lati si Allah no jabi en arta epiji buy à part de lundi prochain inshallah haray tigi on en famille piji din no piji pajanade gonga yimbe ben haray ko do salminten karamoko Mamadou Winda Diabo kambe kadi be jodi do e wakam cernobe molanabe kummalube e kala kadi fala do yo haji mum bure sottude ma hewta ka karamoko Mamadou Winda Diabo vrai ben kadi arana jammitibe karamoko Mamadou parce que don andi arna kerji din no dudi no jammito karamoko Mamadou partout yadna law harana ben don de hara ko vrai ben be andu don ben be telimile hore kofi jeyabe voilà telimile haray karamoko Mamadou mono falarde ka mabbe sata hay seda majjinaki mi jonna o numéro téléphone mi arta ka milier émission 78 116 82 38 premier auditeur et auditrice assalamu alaikum ay salam hidon e janno marsude tanto no bela alhamdulillah la noddam mi honto damake honno asalam jallo asalem kat on danodude warsa jallo star petit boy mi nanali petit boy fala petit boy mi seki si mi famille ko no wiuda mais mi falete tun kala noddo wala men yewta yo kupu tele mun on walla ɗoyta volume tele mun on walla potto tele mun on ha i nodda min men yewta o maka ko on ɗum o fala merci beaucoup le caméraman et tout ça merci kala wonɗo ndade Jama TV kabe ka woni wo ka mum ka galleji mum partout yadna law ɗon andi Jama TV fewno ɗo ko alhamdulillahi rabbil alamin guinéen ɓe lanni ande ko hombo ko télévision hombo wona e darede ko hombo kadi Jama o surtout c'est à dire démarche ji ɗi non e téléji no ɗuuɗi par ce que mo kala waɗa démarche famina bon ko kañum woni kañum mais Jama TV no wodi ko yewti on procédure on c'est ça kala marɗo programme yo noddu men téléphone meɗen jonni numéro téléphone ji sanadi ka page Facebook ayi numéro téléphone ji amen ɗi sanadi ka story ji amen ayi numéro téléphone ji ko notta ɗon wawa yidde e mo doɗa yidde on ka Jama TV donc programme Jama TV on ko non walori ɗo mo kala no mari ko gollata ka nder télévision ɗo harana ani mo goɗɗum acca ƴetten goɗɗo ka ligne ali assalamu aleykum allo allo merci beaucoup si on ɗon artoyi après ƴetta mo haray ɗo mo kala no mari ko gollata ka télévision Jama TV donc ɓasse ɗon andi hunde nden oko jiwnga mari barki donc gortu wata golde bon wuri kanko ni PDG on si d'accord avec lui mais ko ɗum ɗon o géri bon le reste ko men ara min waɗa ko piiji ɗi min ara min jonnamo randi konde ça vous croyez bien min conni o numéro téléphone kala ko faala ɗon yo feƴƴu ka Jama TV on nodda men ɗi numéro ji ɗo mais aray kadi min raisonne on hara no voilà walla don lettre invitation ha ka télévision acca ƴette goɗɗo ka ligne allo ok merci haray en mini Salek d'abord Salek wonɗo wakam ɗo fewno mo daadi télévision salminen Ceerno Bakar Riven 5 e Liberté 5 e kamɓe ko baba e maɓɓe wonna waɗanide ziar so Allah jaaɓi le 28 et le 29 mai le 28 mai et le 29 mai inchallah summa kana hara Jama fof ɗo noddata ton kadi Liberté 5 voilà arten non joni ka fi ka conseiller en Guinée Sénégal donc iɗon andi bureau jeunesse conseil on ɓe wi gila président lammina kanko président wuri calere lammina ha joni o rencontrali e jeunesse on ha joni o rencontrali e jeunesse on e mana joni noon imo faala rencontre de e jeunesse on e kamɓe jeunesse on ɓe décidi joni ma président wuri calere rencontre e maɓɓe ɓe anda ko honɗum eɓɓore makko e ko e laamu makko ngun donc kanko président wuri haray ɗum ɗon ko ɗum si jeunesse on convoqué mo kanko tigi ɓe ƴetti sal labaɗo ɓe wi ɓe waɗa kala ko concerne animation ambiance tout ça inchallah jaaɓi dimanche à partir de dimanche les 14 à partir de midi ha e 21h0 haray ɗon centre Derkele
haray non don andi ko hombe sarsi l'organisation dum don ko président Chamala Bari Bantingel ko homboni hore jeunesse ko kanko Isiaga Tog esse on fami moƴƴa haray ko kamɓe nodditen en fop sereji ɗin accaka wano majina hulali en wano sere jo jallon wano sere famde robos wano sar rival wano sere jangacari town wano sere nene goto wano sere ɓunna ɓernde wano sere bonna hula kala ko wonɓe ɗo ɓen fof no noddita dimanche le 14 au centre Derkele Bob haray mo yahuɗon leñande yen ka foti eɗon andi jiwum hiɓe acci ɗo jiwum fewno ɗo ɓe habbini ɗo jiwum fewno ɗo wawko wadde pooɗa emo inne Kadija Bari ko kanko yata joana on pooɗaru molanade ton jama fop yo noto haray ɗe noddi fop centre Derkele dimanche à partir de midi ha 14h a ñamay a yaray min non on nosay voilà ko président conseil on ko ɗon jeunesse on nodditi voilà il faut yen bon ɗon andi Jama TV woni premier d'abord ka couverture gol e affaire on donc Jama TV tawme 10h bimbi kala ko watte hara ɓe hewto e nder ton hay ndiyan hum si yarama ɓe ƴettay ka yarete ko merci président Jamala Bari Bantingel haray en arta émission men on arto en ka heddi kon si ɓuri ɗo seeɗa acca maydaren Ousmane Paykoum suwake fitri makkanko e musto walla clip warɗo o mais Ousmane Paykoum adnalan parce que voilà c'est ça mi salmini Aissatou Guinée Bissau fidèle autrice Aissatou Guinée Bissau maydaren Ousmane Paykoum. Voilà, merci beaucoup Ousmane Paykoum fitri musto Camara wo ɗo gandi o fitrin ɗo o Ousmane Paykoum wonno ko waɗi o morceau makko musto wi e o morceau ɗo no weli il faut que remission mo waɗen mo clip en même temps fitri merci beaucoup hara en salmini musto Camara wondude e Ousmane Paykoum min ni on noon on andinani hade mi falji communiqué o mo mi woni wadde on fi ka conseil min ni sartir Derkele yaafo ɗon dey wona Derkele ko centre Bob ko centre on Bob ɗum ɗon ɗo gandi yawgol asalem sa yehi ha ka station o ngara naati marché asalem ngala no hammude lawol liberté singo ko hammugal lawol liberté singo yata seeɗani tum a naata yi ka centre Bob ɗon ka danɗe yeete ɗon voilà haray ko ɗon woni centre Bob merci beaucoup merci président Jamala Bari Bantingel andintingol lan voilà passari mimi ɗo wola tum fi Derkele merci donc centre Bob teddungal e mon lawol asalem sengo dow machine madina ka julirde ɗum ɗo muriti ɓen haray ko ɗon julde tubaɓe tuba nayi haray ko sengo dow ɗon seeɗa mi sikki ɗum ko masala ko jinani walla masala ko jinani haray ko ɗon woni centre Bob teddungal jamma fof samedi et dimanche le 14 à partir de midi haray fop no noddita ton à partir de midi haray koye jamma yahu encourage kadi conseil on parce que vraiment ibe marani en discours molanaɗo ko jamma kadi hutorta il faut que yahen daren enen kadi anden kon ɗoni laamu anden kon ɗum laamegol alna doggol tum sans responsabilité en heɓi responsabilité guiɗe en fof heɓi responsabilité validado pour la ministre de la affaires étrangère Sénégal laguine ko honɗum kadi hande kadi heddani en sina yen tambita hunde nden jiyanɗa yaaja jama fof tawe jama fo kadi apprécié wallito tambito président men on waɗa ɗo eli e nder duuɓi nayyi aroji ɗo ni il faut que waɗen ɗum ɗon haray men tori ko men jeeji on guine yemɓe fof notta e dimanche Allah jaaɓi à partir de midi dimanche ara o ɗo le 14 à partir de midi ɗum ko centre Bob yaadu aslem yo yehi ha so yaade aslem so fe Colobane tum on yiye station on ka rond point ƴetto jungo mon nano ngon ka yahugol seeɗa feƴƴugo mon ka danɗe yeeyete ɗon tun ko course entre on noon ka terrain basket nder toon rewata yaaka nder centre yaaka nder commandres ka nder salle hara salle on aménagité moƴƴa seeji joƴƴinte hanroma sono minnuma un peu artiste kala kadi marɗo folklore guinéen on woni ka foore woni ka moyen guiné woni ka hot guiné woni ko base guiné yoɓe addu fijen jalen ande so la Guinée qui gagne hara ko teddungal jama fop ɗum ɗon mi andintini on ɗum ɗon mi andini on ɗum ɗon kadi ɗum ko jeunesse conseil on guinéen on woni ko réserve de président mum on woni président Wuri Thialere ɗum ko dimanche le 14 organisateur jon noon fof no andi ɗum ɗon ko président Jamala Bari Bantingel lomɗi fatigi pa haren salminiɓe kamɓe e madame maɓɓe Safiatou madame Camara Safiatou madame Bari Safiatou Camara madame Bari salminen kadi Aissatou Bari jiwg an kum
parce que kanko télé si tawi la wadde émission goɗɗo data télé sinami merci Aissatou Bari jiwngu mi salmina moƴƴa moƴƴa voilà salminen Kadija Bari moƴƴa kankadi vraiment en weltanimo salmina kadi Hasanatu Firiya en weltanimo moƴƴa parce que en tout cas salmina ka wonɓe ka sere maɓɓe ɗum e fof en accali hay e goto sina accuɗo hoore mum haray noon mi andini on si Allahu lan ɗon caɓi haray ko sati kon ino laati avec alliance de la sous-région bimbi julde donki mais arta e mum parce que président jonnal lan autorisation wo mi wowlu ko ɓe waɗi kon fof mi accu kamɓe ɓe ara ɓe jooɗo ka plateau ɓe wowla par ce que ko kamɓe duwano arɗo hannde mais wona fi promotion conseil addanoɓe ɗe ko fi juste organisation on fi conseiller on ko woni réserve de président conseil on kon haɗa ko jeunesse on imminaynoɓe ɗo ɓe arɓe yewde kamɓe siaga tog mais miɗo andi ɓayɓe heɓal temps peut-être prochaine fois merci beaucoup haray Jama TV kadi kala ko feƴƴi toon Jama on jotto ndaara haray noon hiɗon andi ɗe mari publicité feƴƴinteɗo ɗum hiɗon andi ceerno kono mi wodini noon o Alaji Moutare Kocce haray no waɗane de ziar so Allah jaaɓi le 29 mai le 28 mai et le 29 mai en arta joni e vidéo maɓɓe publicité on après feƴƴen ene joni en yahay ka deuxième partie si arten ka vidéo publicité maydaren clip Kadija Bari arten noon ka publicité Alaji Moutare par ce que ɗon andi ɗon kadi Jama ono dowa yawde si arten noon kadi dongon ɗum ɗon janggo gemme joyi contre maɓɓe pellal si on fala préparé bien ko si mi waɗali on 5 biya 0 nami si Allah no jaɓi acca may voilà signé Kadija Bari hara hiɗa anduno ko ha honto mi yiɗunoma walla hiɗa anduno giɗo giɗo ma tum wonta e giɗo gaño ma noon haray ko ɗum ɗon woni ton haray en salmini Kadija Bari avec belle voix en tout cas ko maire en tout cas jiwnkun yo Allah lan ɗo naɓu yeeso 78 116 82 38 fala ɗo participe de émission fof salminen kan Alpha depuis Colobane kanko e ɓeygu makko e famille e ɓiɓɓe makko ɓen fof en salminimo no feewi salminen encore karamoko winda Diabo mi yedi ko mono fala be yide merem aja 78 116 82 38 allo merci beaucoup salminen Halimatu depuis Gueltape kanko e modi makko kankadi salmina moƴƴa ummu depuis rue 23 kankadi o salminama vraiment la weltani be moƴƴa kamɓe fansi ɓe fof en tout cas mi accali ha e goto parce que wimi so tawi tumi waɗa l'émission ɓe noddalam ɓe lanno est ce que mi nawnumi haray ko honɗum waɗi lendije ɗen ɓay simi wonde siko redivisé waɗa ɓe noddaylam ɓe landolam ko honɗum waɗi haray fusi waɗa mais ko occupation ji ɗin ɓuuri hewde programme ji ɗi mais inchallah lendi mere wonno 100% ambiance ara lan immo ama périer waɗa fof acca ƴette goɗɗo ka ligne allo oui on jarama hino e jang eyi on jarama ɗon noddami on ɗon maake honno men maake Abdoulaye noddam ɗo ñaari tali mi salmini ɓe ñaari tali ɓen kon ɗum gaddan ɗo e ga kikiɗe ɗo maake Abdoulaye merci Abdoulaye yiɗi taganon men on son Ceerno Dansa goto Ceerno Dansal mo dongol tuuma o mo dongol tuuma o ko ma dongol tuuma ne Abdoulaye eyi konto e dongol tuma woni kam ar wiyaɗen giggol seeɗa on min ni siko tawi ok e wannamo giggol seeɗa Ceerno Dansal acca chéri ar waɗen giggol seeɗa bewi acca mayn taw ndaren passe de publicité arten par ce que Jama TV ɗo gandi ko fi fop na min tun na woɓɓen tun ka réalisé ka musique ka football kala ko concerni don Jama TV acca ƴette goɗɗo ka ligne arten harab régime o gayni préparé allo assalamu aleykum salam dije on jarama ɗon e jang antuno masude wayno muñi alhamdoulillahi ɗon noddami honto ɗon make honno min noddoro depuis Sicap ko fewi mais Sicap télé no laaɓi ka laaɓi alhamdulillah merci beaucoup mi weltigue inde nden ko honno inde nden nde ko honno mi nanaali inde nden nde ko honno ko Parisimi Leymiro Paykun Leymiro
mi salmini ɓe leymiro ɓen fof ha ɓe junkun ok bonal jiye ko ɗum fewndi toon nice alhamdulillah voilà miɗo heeɗima an kadi kon ɗum marɗa ok o kalam noon sayfon ha sayfon waaw si Allah jaɓi nani ok salaje merci beaucoup ok merci ɓe leymiro waraya en salmini ɓe telimile ɓen fo ha kuusi en salmini foppe gaccala e goto salminen kadi ɓe kuuluɓen DJ Aliou aussi salminama salminen kadi Ba Pita pay kum kañ kadi en tout cas artiste um wawkum joude fewno ɗo beru makko gondande machallah no laaɓi no laaɓa donc ɗon andi voilà en ƴette kadi goɗɗo ka ligne avant allo assalamu aleykum waaleykum salam on jarama hiɗon e jang waaw ɗon noddami on to ɗon make honno Jibril Ba Jibril Ba depuis on to depuis Grand Yoff Jibril Ba Grand Yoff miɗo heeɗima waaw ɗo son sayfon goto mi faala ya hokkam son sayfon goto mi falɗa mi hokke d' accord waaw ɗakka mombo yombo ok merci Jibril Ba depuis Grand Yoff mi hokkede sayfon sallah jaaɓi acca 78 116 82 38 arayi kono mi wordede noon mono faala yiwde karama ko Mamadou Winda Diabo o ƴetta numéro téléphone maɓɓe 78 o ƴetta 77 828 16 86 77 828 16 86 ko on woni numéro karama ko Mamadou Winda Diabo voilà aray si feƴƴi ɗon salmine Mariama ceke kadi ko woni yeyde ceke ka croisement Wakam Mariama ɓeygu DJ Bella voilà Mariama ceke mono faala gerto kala ko faala liɗɗi saaɗi juɗaɗi fo yawka croisement Wakam a heɓay hara no weeli no ñaamo kadi ƴetten kadi goɗɗo ka ligne allo allo merci beaucoup pasde may passé émission men on ɗo andi ko 1 heure temps en dogi e makko 30 minutes mahindaren ko honɗum waɗata le 28 et le 29 liberté 5 régime jou okkemmo Aissatou Bisa Guinée Bissau salmina kadi kadi wano commandres salmina kadi Houssay e Nogoy e Kindi fof ɓe salminama salmina kadi Camara merci e salmina kadi Abdoulaye Brosset en yeggitali kadi wano kono mi wordi noon président Mara Bari Bantengel e famille mum fof salminen Thiou Diallo salminen Mariama Mboyri salminen Bidda Diawne salminen esiraɓe en kadiade pita wiye yo Allah hirno bureau maɓɓe yaafo yafudaɓe e yafaɓe acca ƴette goɗɗo ka ligne allo allo waaw on jarama ɗon e jang on jaram no marsude seeɗa allo merci beaucoup yo Allah hirno ɓe yaafo yafudaɓe e yafaɓe aray esiraɓe en kadi pita salminen kadi wano tandiraɓe fof vraiment e muñitni kadi famille mo gon fof fatde wande hanki nden vraiment haray ɗon andi esiraɓe en kajjata pita ɓe yanganike bureau maɓɓe yo Allah jontirɓe ka junggo maɓɓe ñamamtorike ma yo Allah fattike ma yo Allah par ce que ɓe yanguike vraiment pour sobugol bureau maɓɓe kono noon si balɗe lanni haray en torike jama fof tiragol ɓe yalluye e yafuye voilà ara en ƴetta e goɗɗo ka ligne allo 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 oui allo way grand no marsude ɗa e jang ça va ko ɗum fewndi ça va bien ɗa noddami honto ɗayne honno allo ɗa noddami honto ɗawi e honno grand allo way merci beaucoup mi sikki tuman a lanande konno yewde ko haray kala doguinaɗo taxi moto wonɗo wadde cak cak mi salmini ɗum kala wonɗo wadde cak cak fewnɗo ni heɓa dépense mum hara wujjali fenali jeenali mi salmini ɗum hunde nden noon ko ka muusi kono ko wakkilagol mi toroton noon kadi noon ɓeɓe cak cak watta nde ñiila ɓe ƴetten naɓen ɓen par ce que woɓɓe no ton ɓe moƴƴa ɓe agressay woɓɓe ton ɓe wujjayonde ka jiifaji ma hara hiɗon dogude woɓɓe ton kadi son hewte ɓe jippoto tum ɓe doga il faut que waɗnen très attention doggiren kadi doyi waɗen doyi anten koye responsabilité ɓe hiɗe mari nene hiɗe mari baba ɗe mari ɓeygol ɗe mari kadi ko habbora ɗen waɗen doyi hara ɓayɗon andi motoji ɗin kokkon ko an wonɗo doginde on waɗen doyi mi toriki on ɗum ɗo mi jeeji on et puis jokkodiren kadi enɗan jokkodiran en enɗan
sa yi goddo go ko mari problème wallito mo passé don andi moto souvent problème ji di heeway kon non ko yalla sauve en danda yalla dikkina hebbe be mais kono il faut en solidarité jokke ngenda ndare be taximan be sa par exemple aya taximan ben do si goto pani da be ara be ranga don ha be lando e konto pani parce que be ko jokkere ndan enen kadi jogi be motoji di no wande ciagen no wande taxi moto pour no heba goddum heba dépense mum ka yetto ka be ngure mum jokken en dan jodde yewten jokken en dan anden ko honno programme je merci alaji ka bitiki salmine e Umar e pay ko makkum ka bitiki ka korosma wakam salmine baylo kadi salmine e jibi salmine do mer lah kankadi kala fara do yarde lah no ayede korosma wala mais la salmine be kadi chauffeur be kalando be fop e ngacciala e goto acca arten salmine kadi wano Mr Ibrahima Ba kankadi mo darde émission on e yedden kadi vraiment kala en tout cas ando den ka émission do surtout gido be ambe salmine gido be ambe moƴƴa bossa passé gido ko hande salminen wono as kankadi ka sere hasana tuviri aw tawa salminen wono Husay kadi depuis marché waranka adama depuis Grand Dakar kankadi mo salmina moƴƴa salminen Amadou Badiane don andi nouvelle génération hewtiti kadi e piji kessi ko honno woni dum ko samedi le 10 juin donc andi concert Amadou Badiane samedi le 10 juin haray ko onon e Mamed Junior Fatako centre culturel Douta Sek donc haray fop onono dita samedi le 10 juin donc andi non ko wadi parrain on kadi ko messe wuri calere woni parrain makko donc marrain on ko Hadja Binta Yombol min on ko welata e ka welata kadi haray en torike jama on fop yo jama mobilise ara soutenir nouvelle génération Amadou Badiane avec son grand concert en live aura lieu samedi le 10 juin au centre culturel de Douta Sek Medina Dakar rue 25 ça ari ha do ngana ke Douta Sek mo kala hollet haray entrée on o wi 3000 francs CFA VIP 5000 ilo ngandi Amadou Badiane ko o walla vraiment mo waldi jama fop haray séréji di fop association ji di fop kala mon darma en tout cas nani fi o concert no wayade samedi le 10 juin assalamu alaikum. Allô oui ça va Oui, ça va. no marsu de dayjang Jantu. la nodda mi honto dayne honno Ma. la nodda mi honto da make honno merci beaucoup grand awadi deux fois da nodde lang sa nodde lang adu te tele ma nana la min awata nande tele on nana lang ka téléphone nana lang ka tele kadi c'est un peu gauche voilà ara en salmine le président ko aussi la JVDT on fou monsieur Sidi Ndeylo haray mi annon tuma dongo tuma on don no mi wujjay woni do personne goto yo bali kono non do mami wujja bay do kame min kadi ko do mari ko min bongira haray tigi on dimanche salla jabi à part de 15h haray don andi pellal après 17h de ko pellal ko gemme pellal mi ala wol defi ko heddi ko parce que gemme pellal ko match final don ni ko piya be do fotti pi do wo feƴƴa yon non Allah wadi min torki Allah fatike manabe jomo kam Muhammad Allah gemme piu 2-0 pet mi qualifié quart de finale ko heddi kon non accon don ko heddi yeso ton ko be Real Madrid salla jabi acha jette goddo ka ligne allo voilà haray ko du wonno tigi on e fuino e 23 et 22h13 23h13 haray ne batawa ndre kono maydare taw kilib mboma goto bisou ka Angola okembe Guinée Bissau be fou e ngacca lay goto acca régime mboma vendu ali assalamu alaikum Waalaikum salam. on jarama no jang Jantu. do make honno do nodda mi honto Seri. Man nag déggu mo profité bu baax de. lo fi muna dégg rek waxal Ah? lo dégg rek waxal waaw Man dama suivre émission. no tudd foo may woowee Man Fatou laa tudd Fatou Camara. Fatou Camara foo may woowee Man maa ngi lay woowee Medina. Fatou Camara kontaan naa si yow de ñoo la gën a kontaan. jërëjëf Fatou dafa neex. jaajëf Fatou
jaajëf Fatou looy ñaan foofu allo oui Fatou looy ñaan foofu ma may la man mooy insécurité bi laa bëgg avancé woy woy kan insécurité anti crazy waaw wala anti Camara anti crazy la tudd waay avancé avancé bi waaw mooy clip mujjee bi quoi bu bees bi waaw Camara yow lan nga susu yow tutu nga waaw iso jogu mema afanye dira oh Camara yille mbari kay ba fanyira Camara fa mari ni wala sa afanye dira waaw ako lon tan polyvalent nan na quoi eta polyvalent ni voilà guinéen nan na ko tu si vrai guinéen ntam bari korontine mo kozane ira e wala to ka Camara mbara ni wali sa manye inshallah merci Camara halati anti-crédit sama ya cause ndo hasana merci beaucoup merci Camara merci beaucoup voilà c'est comme ça c'est l'intégration guinéen c'est guinéen moi c'est polyvalent si vous me parlez maniqué je réponds si vous me parlez surtout je réponds même si voilà si mi wawata no wadi o parce que mo guinéen anyo atala ndo peji nim fo voilà na famille be guinéen ndo be hara be andam to guinéen fo aja jama buy adna la vidéo ji émission ji ko wada min no wodi ko ani nimmi min ko mi responsable mi do mari bengu mari bibbe voilà benno ka ciudan on fami mi ala ay affaire e bari ndago e goddo ko bari tolla dum no welam ni parce que sa wona responsable tun a occupata ko occupe ma tun aka goddo go occupe ko ma si mi do mari ko do si président mala bari wolta bena bela enen ko yimbe marbe be nguli marbe responsable no pijigo tan wowlu jokke golle men parce que vraiment no pijigo sara papa jetten goddo ka ligne allo oui ana bela ko kanko tigi wallahi ko kanko tigi allo DJ Bela Jeli nam no e jang ko Modi Yaya Mali Mali kono fewndi ton jantum na ala tan sinama de weltani woltore no moddo non ka antento merci beaucoup Modi Yaya awa no be mure men alhamdulillah de baldo salla jay mi invité on do nani alhamdulillah mi hiri be communauté guinéen on fop inshallah be salmitike mi hiri kadi communauté sénégalais be wonnen kam mun gobe d'accord be weltani kadi kala jije be won do Sénégal e kala artiste je won do Sénégal e kala kadi para be medon be wono oto meden jamma bari bantingel den wono Ceerno Boubacar Matakaw en wono koto meden Sidi Lelo en wono association ji kala woni do din fop hara mi salmini e mi weltani ke be kala wo bela nande ka antenne ji ka radio je ka télé ji fo hara mi salmini e mi weltani ke mi weltani ke kon kadi onon DJ non kadi surtout an DJ Bela Joli e kala won be jama TV o d'accord mi weltani ka don kadi monsieur Bodian d'accord ara inshallah dimanche on ko taati ko no laati ara ko on hebbe lawo sotten ton kadi inshallah summa kan okay ara lay dani tango yowi tiki ara mi hiri non tu weltani on kadi merci Yaya Mali grand journaliste sportif kankadi ko kanko ni journaliste traditionnel non ka waddo ci ballon no wadde be yaay be rapporta kanko Seydi Mané doyen Cerno mi salmini be fop gado grand madaliw dongol tuma salmina kadi grand Salou Jinji kankadi be salmina moƴƴa wana seeda salmina boss kankadi vraiment merci beaucoup Mr Yaya Mali vraiment ya Allah wulando nabirgol de yeso mi weltike moƴƴa ko antuda nodda ko haray ko gonga dimanche inshallah en fotta bayno de mari fottoji buy e dimanche de mari ka conseil da e dimanche de mari ka football e dimanche kono salla jawi en wada amor asora parce ma fo wawe yadde mum haray salmini jama moƴƴa merci Mr Yaya Mali voilà ara jette kadi goddo ka ligne allo ok monsieur Kedun garang aya photo yandi si tawi anoddilan téléphone mi décroji a ɗuɓite télé ma walla pottoɗa télé on seeɗa wawen famodirde sina ɗum kaka télé on wotta kon nanta acca 78 116 82 38 allo
Voilà, c'est comme ça. Hadioni, c'est la même chose. Il faut que non. Kodo salminen korka depuis Bentali, salminen wano hawa jiwung ankung en salmini mo kanko hawa en salmi moya. Salminen kadi Aissatou Kundara kankadi mondar de mission en salmi depuis Maris parce que ni bella au catalan dédicace Maris Mendara telo. Merci Aissatou Kundara depuis Maris. Salminen koto bari depuis Pikine kankari mundar démission salmi firia ben fop en acali hay e goto be firia ben kadi be salminama no fewi acha mayin kadi salminen kala andunodo de wadde émission on va juste aller regarder Saifon arten ka plateau men way no dirde Saifon boy. Voilà, merci beaucoup Saifon aray torino ben fo kambe hawti Saifon en salmine do kadi e sansi masi en salmine moƴƴa DJ Ibro Boss kadi salminama en salmini kala mon dar ma kanu darde hade émission o min non ko do mon waynade mi akkida on e anti crazy avancé makon do andi ko camera yille woni ko torimo mais on se dit salla jabi lundi 14h30 15h30 lundi kadi ka émission la bay po yara no wodi lundi inshallah are mo kala kaluka émission ka télévision Chama TV aka mindaren anti crazy min no wayni ko bayi. Merci beaucoup à tous. Yara samedi et dimanche salla jabi le 14 hara économie woranen non jama on fonuta centre bob jama on fop parce que jeunesse conseil on woni ko noditi président conseil on pour andingol jama on e be yida be yewta mena ko ambiance à total 100% parce que jeunesse conseil on be akata butta donc do nganderay organisateur on ko président Mara Bari Bantingel hara on ani kadi communiquer le 28 mai hara ko ziar alaji Moutar Kokke donc haray no gar jama fonodita min programme alliance de la sous-région si Allah lan don jabi men ara yewtugol lon kon woni feddude ñan bimbi julde donc inshallah men aray men yewta on hakadi famon andon ko fokkidi ko jaka ko fote ko weli baydo andi karame wadi taka ka fandi ko Allah wadi no namene le meilleur promoteur guinéen si la fala d'accord si la fala acca mais sur l'alliance de la sous-région ça d'accord ayru ça d'accord ale parce que kala ka yawda wadda hude ne ngara ko alliance de la sous-région yiwda donc maître ma gonga président non pour le frère jabata wiide odo ko maître ko kanyum wadi ko no mi yewte hunde wotre mo kala wowlu ko fala nyama ka fala kono sahari andi to welete dum woni l'essentiel en tout cas moi DJ Bella Joli si Allahu lan don jabi tranquille alliance de la sous-région ko don mi woni ko alliance de la sous-région mi woni boni moddi ko don mi woni yo Allah moddi kadi donc hare ko tigi non ko yewte pijigo min bela dum concernant lan hajjon alay dum parce que min mi do andi hoore am mi do andi hoore am mi do mari famille mi ne mi do mari famille mi wondi en tout cas si waday ka boni ka yaasi do si mi hare no wodi kam mi hoota no wodi ko mi hulata ka suudu merci beaucoup anami kum fen hoore am voilà ko wadi o wadi walla ko bobbi jandi woni wara on tigi no takkoron no yuru non waye cameraman merci beaucoup accandu mi hakke non cameraman be merci acca anti crazy on jadi bye ciao